Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje engizocela kulaphana-ke ukuthi-ke uma kuwukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi-ke leli-ke, noma kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke leli khasi-ke leli, wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungqase, ungaphumi ungacindezelanga-ke leli bhathini u-subscribe nje akubizi imali. Kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama-ke likhonza ukwazi phela ukuthi sesifuna ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke esijwayele nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje. Kuze ngaphutheni nje njengamanje uthi ungakucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje la ngilethele-ke ividiyo-ke kasisi-ke eveza-ke into ethusayo eyenzakalayo kubantu-ke abalwisana nokuthi-ke kuhambe abantu bokufika la e-South Africa-ke. Laphana-ke siyazi-ke ukuthi-ke khona uSodutshulwe wabulawa-ke laphana-ke we-March and March-ke kamashu naye ubehamba phambili ukuthi-ke kuxoshwe abantu okufika. Kodwa ngale ukuthi ngilo ngilanda kakhulu into nje dlala-ke ividiyo kasisi-ke lo uzwe wena ukuthi-ke uthini. Bengicela phela sizule-ke le vidiyo yonke nama-comment futhi uvule lakho ukuthi na ucabangani ngako lokhu kusho lo sisi-ke lo bese wenze kulungile nje ungiqhaza ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini u-subscribe nje akubiza imali. Kumahhala nje kusho nesenti-ke lemnyama likhonza ukwazi phela ukuthi kube usithumela ukuthi uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha engiza nazo ngiyifake kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke. Nayo-ke le vidiyo-ke le awuyithokozele. Niyibona kodwa lento ye-March and March ngathi ithanda ukuba ingozi. Ngibona enye ipost kuna-this guy oshoniwe ngathi ngiloko obulawe kakhe okubo egeyidini. Kukhona umpostile wabhala ukuthi ufela ubala ubuvilapha kuyosebenza uzokhona ukondla ingane zakho umndeni wakho. Guys, lento ithanda ukuba ingozi manje because angeke balande oJacinta noPhakela le bababulali because they are protected. Wena ekasi lakho bazokulanda and uzobulawa abantu balakasi lakho because they feel ukuthi uyaphapha. Guys, lento seyithanda ukuba ingozi, sesenza kakhulu, asiyekeni because lento seyingozi, seyini eningena emizini wabantu manje nithi awunalungelo lokuchashisa abo my friend. Lo muntu aloyo umtshela lokho akasebenzi, uphila ngabo. Asike sisebenziseni la abaholi bethu abakwenze, abaholi benu abakwenze lokho. Hayi, gase ingozi lento.